Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro n'inkuru za Freefm TV. Inkuru iri ubu ngubu niyitabwa muri yombi rya Padiri mukuru wa Paruwasi ya Rwamagana. Murakoze cyane mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe, Imana ibahe umugisha. Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro n'inkuru za Freefm TV. Inkuru iri ubu ngubu niyitabwa muri yombi rya Padiri mukuru wa Paruwasi ya Rwamagana. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi Padiri mukuru wa Paruwasi Gatolika ya Rwamagana akurikiranyweho kubika amafaranga menshi yari yibwe n'abandi bantu. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yemereye igihe ko uyu mupadiri yatawe muri yombi. Yagize ati Padiri mukuru wa Paruwasi ya Rwamagana afunzwe na RIB akurikiranyweho kubika amafaranga menshi yari yibwe n'abandi bantu, ubu arafunzwe mu gihe iperereza riri gukorwa. Amwe mu makuru ava mu baturage bo mu karere ka Rwamagana avuga ko kuva ku cyumweru aribwo abantu batandukanye batangiye gutabwa muri yombi. Hari urugo rw'umwe mu baturage akanaba bene wabo w'uwo mupadiri rwasanzwemo amafaranga menshi. Iperereza ngo ryakomereje kuri uwo mupadiri nawe asanganwa amafaranga menshi, bivugwa ko yibwe nawe ahita atabwa muri yombi. Bivugwa ko umwe mu bafitanye isano na padiri wari wanamusuye akanarari we ari we wibye ayo mafaranga aza kuyabitsa uwo mupadiri ukuriye Paruwasi ya Rwamagana iherereye muri Diocese ya Kibungo. Murakoze, twe gukomeza gucira urubanza padiri nawe byakubaho, ashobora kuba yarayabitse atazi mu by'ukuri ko arayo bibye, ari ubundi buryo wenda babimusobanuriyemo. Murakoze, mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe, Imana ibahe umugisha.